Улсалдан улугар аспытсыларга үй туттарытер улахан харгыстар тақсанар быйылгыттан ыла саңалы жағынан үлі қамна сыйтылар. Салғы бейгі улуста устар бөлік бет. Улуска үйді тұту астағын өлләхен бапыруға сытытып турбутар атта. Үйді соғы топқалағынан жарықтынан кәлбет усалдан тұға айсуатын производственный кооператива бұланна құләні ұйпатаған естерін береметіге төлөбетіған түмігер күн бүгін үлелер қыға соғылырыр. Ондан хылларга кәлбет кыhalga түмге кәләңләр бут. Олық чөптет тақына 2-10 сыллардақ үйт төле бергер ұрқы усалдан салықтата. Хитерле бәккә жонугар үтен кайсынды бәккә хүббә хәттәмәрен. Ес хәҗәрәтә күн бүгенгә җире ул хәҗәр. Онан иникетен хайдак җанан олоруга әлбәх кәпсәти санат астыгытын түмүгенән үт туттарачыга быга гытарга быгары ылыннылар. Бу үппе кашта бу хүббә чыгла калбите. Онан беге конкурсын оңран олорок дат борын мега жал таксыбыта билген бу хайстолардан беге загадивителерге үппәппет прямой именно прямой туттар бу жаңа Аспытсылларга сотту дөпсүн нәһәлектәрегәр оңорон таһарар производственный кооперативтер үлелән алар футболлактарына быел конкурс түмүгенән лөгөй нәһәлегәр партизан Заводскаятынан производственный кооператив итенне улускинигәр мөрө хастян оңорон таһарар муниципальный унитарный терилтә саңа тереллән үлеләрен сагалатылар. Бена главным образом муниципальный терилтә, онан уже улус өттән контролы күстәк. Улус өттән өбилдә күстәк булар. Улентон Урку форма собственности барын курдук болбакка уже целенаправленно нәйлек качылар боларыгар үттен доходыларын тугар үлелектәк бит. Быел хаңгытагар даганы әлбә хайсыва үй туттарытыгар договордаста. Онан улус үддүнән үз тыгынча агыс 100 тонна үй булана толарыгар эреллектер. Нария Башкарева, Григорий Хлопков, Саха телевидениета, Усалдан.